Kangpokpi makan kulda water supply scheme mamangasi PSED Minister L Deconas hangdokre. ISTV pau miyeng tabiri sing taram nokjari. Hauzik baruba pau sandon pizani. Kangpokpi makan kulda water supply scheme mamangasi PSED Minister L Decona hangdokre. National Rural Drinking Program gi makata hangdokiba Kangpokpi PSED gi water supply scheme masina yum sam ga yangkai hen bada thakna ba hobi sing phanghan ba hokre. PSED Kangpokpi na sinuna pangthoki water supply scheme handopi thormaduda Minister PSED L Deco Chief Engineer I Sunil Singh Executive Engineer RK Birian namoro be miwe singwena saruyaki Minister L Deco na lising ani kungani thoi phawbada yumthong khudingda thakna bi sing phangna bi makada paikhatliba thabuk singi manungda mafam kayada water supply scheme haudoktuna ising phangan ba hore Thaknaba ising pangdabagi awaba si chingi district singdana hena mayoknari scheme singasi National Rural Drinking Program gi makada Kangpokpi PSED na saba scheme asi tung koina chatnanaba khunja sing amadi department gi staff singa soba daita lohaningi haki. This particular project has been implementing all over the rural area in Manipur, and then this particular village is also one of the best village. I mean the project we have implemented, the department has implemented, the sources, everything is good, and then the people, the villagers are very cooperative, and we are been told that it's all the household connection also given, and we are achieving something. So hopefully within this 4 or 5 years, we will be able to do that. So I'm happy to see that this particular project. My engineers also working very hard with the cooperation of the villages. I'm told that the villages are very cooperative. I'm so happy to see this. Waters are so clean. I can even directly drink from the tap. So these days we don't drink, but now it's I can drink. So I have drink and conserve the environment. I could see that a lot of forests on the top. Still, they have to protect more forests so that they will get perennial water. Wangway Community Health Center campus ngasi Health Minister L Kumana Zenimski Rural Health Training Center gi intern toriba doctor singe hostel lamadi primary health center samarogi staff quarters sangakre thormaduda Wangway Kendra gi MLA o Lukhoi Health Services ki director Dr. Kerazo Zenimski director Professor TS Bimosu saruyaki MLA o Lukhoina Kendra asigi manungda leiriba community health center amadi primary health center asigi odi phibam gi matangda sarkar gi market gi miyang sangbinaba phongdoki Health Minister L Kumana medical gi lamda thabak tawribana ha kayana kathokpa amaga loinana tungda lakaturbi mioi kayana sak sonduna lehongna ba praja gi seba tawba changi doctor amadi nurse na praja miyam bunithina counseling tawduna amana amagi awatpa menkhatpa mathau tai haiki training center na layinga da na probi period la layinga da skill of sound na tawda Karino was not high the ethical values in your profession, medical profession, your ethical values. Like when you talk about the nature, syllabus on young with the nature, Madrid experience my own, no jam, but the Madum, the present interaction of the game. And again, like collection of my interaction of the having it. I must like even a medical profession, but the ethical values is there. But the important, but the Kang Mamaditam by observed to the life of the lay. Health, tourism, more site, what to be the mental health, it is equally important to make some realization that the mental health is an important part of money. Gujarat ki MS University Baroda da Rajasthan gi Mahirui Singh amadi Manipuri Mahirui Singh marakta thokliba muknaba adu yang shinana Manipur gi Chief Minister N Birian na Gujarat ki Chief Minister ga ngasi ayuk wari shanakre ophamasi Chief Minister gi Facebook account da phongdorkhibani athuba matamda Gujarat ki Chief Minister na mari lena official sing thaduna yang shingani haina thajaba pirakle hari miyam na pungning phathabinana basu appeal tawri
अमरोम हारिबा यूनिवर्सिटी असदा तमलिबा मणिपुर की महरोई खरदगी फंगबा पावगी मतुंगिना हौजक ओरलिबा फिबम असदा यूनिवर्सिटी असगी मनाकता हाना लेरंबा मफम सिंगदगी अरापा मफम सिंगदा होंदोक्तुना लैनबा यावरे हरि मफम अदुगी सिक्युरिटी फोर्स ना आसान मिराई नायबगे थोंग सथबा यावी हाइना पावसना मखाताना खंगलकि Garment making skill development training program tile industrial state Labour Manipur creation da hodokre CML Tata Trust amadi Tamelong district administration gi funding makada Manipur creation sinduna Tamelong district Labour sel thumgi sotaraba mioi yankhaina saruk yaba numit kunthra ga mangani subna sathagada training program hodopige thoromda Labour and the Employment gi principal secretary PK Singh non DC warsang hungyo CML Tata Trust ki mihut Biswanath Abhishek Mazumdar amadi Manipur creation gi mapu koijam Basunraj Namaroiba Musing when a Sarviaki, Basunraj Napundoropada training us in a garment factory Amadakari discipline, labor Haibu Kangani, training us in Luar Bomatunda, Zok worker Oina, Tamadupal, Sing Taret Samga, income Lakani, Masna Tamelong district, people Pagaran Bada, Sobomating, Oigani Haki, training sing the solar lamp Amamsu Yantoki. Amada Moina mi mana 7,500 nan bani kari masina mi yankhaigi oina haragadi thamada 3,75,000 talakani adu annually moina talakadur paisa sina 4 crore 50 lakh ni CML Tata Trust hariba akhogi sponsorship private enterprises ni CML Tata Trust na akhoida 31 lakh katang piraga mi kontrama thoi mi yankhai sinaraga sahi amada Tamelong district की मखाद लेबा जगह सिंह दा 4 crore 50,000 infused thousand by बसे कोई मणिपुर क्रिएशन की वा तो ओगा मणिपुर की ओइना क्वाइदे की माइक पाक लंबी मोइने न थाजे नमी हमनी चुकना पांगथोक दबा कार्बी स्टूडेंट्स एसोसिएशन असम की निफमंगा सुपर जनरल कॉन्फ्रेंस ता ऑल मणिपुर स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट मंजू छरांग थेमदलु सिंह टीम अमा सरू याखरे तोंगा तोंगा मसक नायबा अवानो पोलमदम की मियोय क्या सरू याखी थरमदुदा कार्बी फ्रुप के निथवा मसु ओरिबा सारोंग सिंह रोंहांगना चीफ गेस्ट ओइना सरू याखी थरमदुदा एमसु की प्रेसिडेंट मंजू छरांग थेमना फोंदोखिबदा अवानो पोलमदम से अंगबा फंगना अवोनबा अमदि अहोंग मलाकली करबा मखल की अवोन बनो हाइबदु कुप्थनदि कनानसु नैनद्री हौकिबा सही खरासिदा अवानो पोलमदम की लंबी थोंगी फिबम यामना फगले करम बहिरमदा सिजननबा संगुलकली बनो खंथदुना नैनबा मथौ तारी illegal migrant amadi refugee kaya lepalitana awano polamdam da changsilakuna khunda leta slakli yalomi phurup singda akiba pirakli amaromda awano polamdam gi miyam gi hingbagi punsirol amadi samilonda karamna sahotkani naina basu changi lamdam basda phaliba mausa gi pothok sing lokthokna na lambi sem libra India gi corporate companies sing na awano polamdam sigi natural resourcing politicians sing ga manarga lokthokna basu honari hana fondoki Karbi amade wano po miyam na phangadba khudong sabal uba yabalam sing mangshilakli akhoi amata oina punchinduna punamak thengnamina na mathau tare haki Northeast Dialogue Forum gi mihut ama oriba zanisha na phongdoki bada ex policy gi lakliba saphuda tongan tongan multinational company kaya na awano polam damda yangliba miyang sing asigi marakta yalongi sing kamdong na masagi lamngak chanjagadagi masidana hasingi thodang karino haiba khanthamina ba tangai fade phongdoki BJP na lusang ba sakal sina sahi amapung pharak pagi thorom Mars ki tang tara ga mangada BJP ki office na pangthokani haina BJP Manipur Pradesh ki General Secretary Administration ke Sarat Kumar ng si BJP office na pangthopa permission go unaba ma phongdokre nungthil pung ani makhai taba tamda party ki office ta Union Home Minister Rajnath Singh laktuna saru yagani tang tara tukta Prime Minister Narendra Modi imphal da laktuna Manipur University da National Science Congress mit amadi luang popa cricket stadium da sangabada saru yagani masida miyamna saru yabiu haki Laliba tang tara trukta Bharat ki Prime Minister Narendra Modi na Manipur da lakadur ba sikor komna boycott tawbaga lone na pung tratre chupna Manipur pumbada total shutdown lauthok le haina korkom ki publicity secretary na thador pa cherol man khangalagli cherol asna makha taraduna India si Indian National Congress Janata Party Bharatiya Janata Party amadi atai chungsin na political parties na thengkhang kaya da lengak tuna malemda khwaidagi chauna democracy sat playback ni haiduna utna ba hotna bada leijabi thaduna makhau pongna lauriba leibak ni hari Washalam dam gi miyam di India gi phibanung da namlo lokshin kiba matung ngasi phawba makhoi gi democracy gi marumda maham tahanduna hawat kangkhat pangamdana namsinduna thambiri hari India gi Prime Minister Narendra Modi gi mamang da Prime Minister kaya chatkre India gi lengak makok punamak Manipur kali pak tadi iman damani khena bamata leite makhoina loi oina thambiri balam damasda sathari ba kanglom Congress Janata Party gi mioi punamak ki apama mani makhoi punamak India gi chauvinism da ngaujuba mioi ngaktani hari
Indiana Mahaki Lolam Singda Miu Bakunaina Tukataraba State Terrorism Satanabagidamakta Black Law Sing Shizinaduna Mahaki Lamlo Lanmising Matau Shangli Black Law Singashana Maya Kahalaba IOF Singna Indiagi Sahi Humpumapan Lolam Uraklaba Manipur Kali Pakta Maning Makatam Laseramba Miamda Terrorism Gi Taonkiana Saraktamli Indiagi ruling class na Maliamda terrorism Tangana Bakan Bakong Tang Lokotani Haina Mako Pong Lauri Mana Satriba terrorism get hong sing budi democracy gi makum season aduna losin na bahonari hari terrorism get hong sing losin na bahonari bani hari basi lamdam asigi miyam nadi amuk haina rudra basu khangna bani state terrorism gi mari na maiwairaba manipuri kanglei miyam dadi anobu natre le sangsin satraba state terrorism gi akitu jung piba mihat mipunda china khangduna laklaba manipuri kanglei sa sangi punsiru ne hari Mamang lengak na pakalak laba lukis polisi bu Modi na mamang lengak tagi Manipur Kalipak pu yam na hen na khanbi bas saduna ek is policy oina thabak to onthokani haibasi sanbalon phagana banate ningtam ihau nam thanaba policy edu thuna thabak oina pangthok tuna lamdam masida sathariba ningtam yawal ihawasi khongjel thuna lotion kinanam gi thorang ni hari asian gi member lebak tara asida Indiana Haribadi was Yalam the Lady Balibak Singasina, Lala Horibasi, terrorist Kitoni, Tongasina Makuna Pakalibamasum Pakaturiba Tabak Sinda, Akai Atoi Mayam, Amapirak Kadori, Haina, Lana Pau Toktuna, Taza, Nanabahonari, Modina Lam Domasigim Yambu, Kanbiba, Sakot Haningba, Wedabadi, Jinaga, Taunakiba Warol Tarani to Yawa Yana Seda, Industrial Park Semada, Manipur, Kalipak Yaholam Gadabani, Masigimota Gujarat Pu Yam Namaru in a Loduna, Industrial Park Semada Yahonki. Lamdom Masigi Sports University lingana ba urep yung tambagi lakatur basisu Manipur Kalipak miya munungsiduna amadi sambat ningduna urep yung tambal lak panate lolam lengaki maru marata na lingbangam na balibak miya mo moithem tobal lak libani lamdom Masigi miyam na APSPA 1958 lauthok na basangsin makhongjang ngasi phawa kari suna sungna leithok liba sini maramasina lak Mars kitang taraga tarukta Bharat ki Prime Minister Narendra Modi lak tuni Imphal West ki Kautrukta National Sports University urep yung tamgadoriba amadi Manipur University the National Science Congress Haudok Pagi Thorom the Saru Yagaduribasi Mamang the India Gate Lusing Missing at Tokibugum Mahanasu Loy Lengak Asina or Pine Viraba Miam Asidamakta Nungsibas Haduna Sinman the Koi Tabu Wapum Kaya Lautotuna Manipur Kalipak Miambu Yai Tadano Pangta Laga Makwigi Loylam Pivanung the Sanction Kraba Lamdam Asibu Marach and a Leng Wat Pangamdana Honaba Kongchatni Maramaduna Mahana Lamdamas the Lakpada Korkom na Boykotawi Lebak Miam na Boykotawi Numerasigi Nong Yai Matung Pung Amadagi Numidawaram Pung Taruk Pauba Pung Taratre Chupna Manipur Kalipak Pumbada Total Shutdown Lautole Total Shutdown Sada Hozik Satariba Prekha Center Singda Mahirusina Satuk Sasin Toba Lining Lyson Mahulang Pok Amadi Ana Ayeka Mari Lenabagi Oinadi Consiloi Haina Korkomgi Publicity Secretary Cherol Sinamakatana Kangalek Hozik Paugi Maratana Back Amatan Women's Kaidurino Kanano Kaino Kaidu Masipumna Noi Levy Gari and Magatung Hura like a Tony Kaliva Namai Kaidra Sembun Putoga Labing them Sembun Putok and Labing them the Su Impal Penas the Salo I to unbelang them the Impal Penas the loan in a lorry Impal Penas the women of the Gari Lono we have to Java Pizzeri Adon Napam Gari Gurima Lobby Bayan Goods and Services Tax GST da register tawiraba taxpayer khuding makna matam chana GSTR 3B monthly return file tawiu February thagi GSTR 3B return file tawagi aroiba numiti lakliba March kitang kundani sale changdana return file tawnabagi damakta All Guwahati High Court Building North AOC Department gi Facilitation Center da lakpiduna return file tawiu Kanganjariba Department of Taxes Government of Manipur. Montessori is an education for independence, preparing not just for school but life. Likla presents JJ Montessori with trained and experienced teachers and a world-class infrastructure in Imphal city. JJ Montessori provides daycare, pre-nursery, nursery and kindergarten programs. For the first time in Manipur, MS Sophia Traders brings you Rail Star quality lubricants. Lubricants of all kinds of vehicles. Hydraulic oil, gear oil, brake oil, axle oil, coolant, bearing grease, etc. Now available at Rail Star Building, Langtaba Leb, Imphal West and at authorized dealers across state for a smooth drive. Baba,
Quick zone gidi tata tis college di. Mamal suma phang kuding cham mane yo suma ngaroi pista salabni na. Adu suma takta superlink footing ge offer me amon piri sidi. Tas electric run no sin bagum na yo tisin ya. Dudi sana gi mohut yang na sin ba ya. Combined tutorial for CBSE, the largest CBSE tutorial center in Manipur. Admission open for first batch. Class 12 CBSE, 6 months advanced foundation course. Class 9 and 10 CBSE, 6 months advanced foundation course. Class starting from 15 March 2018. Class timing 5 to 7 AM, 4:30 to 7:30 PM. Van service. Hostel available for boys and girls. For details contact Combined Tutorial Office, Sagolban Borang Lerak Bachin Bus Park. Changi labor solar padagi producing at taba. Akcham choktarba. Tumba chaba yarak taba. Kung hama nungarak taba singi tabat. Amat tanayaba upaidi. Jolib syrup. Amasun Jolib capsule with changinis nabio. Break matungda makataba pau pizari. Non district ki puari da han boina organic yangang metric ton samnga rom putokadori. Mamagi makada packet pa thorang asina lomi singi senthok hanganan batana tana state ke income hanganan batasu mating oigadori hinaman sigi matang report ama lobis. Manipur Sarkar ki Horticulture and Soil Conservation Makada Manipur Organic Mission Agency Momana Thaudang Loduna Kangalaba Farmers Singna None District Thakiba Yangang Paktak na Lok Pahore Farmers Singna Lam Hector Kumpuda Thariba Yangang Hadak Tehiguina Metric Ton Changa Putopangam Gani Haidi Momana Manipur Gitching District Singda Farmer Interest Group FID Chamakutra Manga Semduna Farmer Listing Ohumna Organic Potato Thabi Thabak Chatari None the Tharibam from Singda Momagi Project Officer K. Devdata Sharma Nonegi District Horticulture Officer Hizam Bisya Soyauna Expert Kiagalona Yangsinki Manipur Mai Panga Thariba Lakadong Hariba Yang Makasi Mapalamda Yama Dima Labor Potong ni Haidi Hariba potok sing asi ningthina taru tanana kanghalaga thadok pa hobada farmers sing da income lak pa horagani Manipur potok liba organic potok sing mathang sahidadi organic certificate phanglaba yai organic certificate phanglabadi international market da export toba ngamlagani Puthoiba potok sing sidagi masagi khauraga aremba yonge haiba singdu punjalaga yolokpa matamdadi Manipur gi oiba mapum oiba semit lonse angako phangna phagat kani haibse ai thamjaningi Hojiki Saukalaba Matamsi, the organic product Hiraga, Mayamna Yamna Pamnava, Aduga, Maru and a Saukalava Paxinga, Yamna demand labor port Oibanina, Mamal si Ekogi, Mamal Tigna Devi, Ekogi, Haiva Mamal, the Piningba, Moju Wakalon, Labanina, Masiki Kudong Sava, Maloraga, Ekoi Manipurgi, Apunbergi Semit Lonse, Pagat Nava Sinbadi, Tangai Pati Havese, Masitamjani. Momana pot Havadi Horaga, Potoliba Potosing, Yonabaki Tarang Lobibada, Nungaiba Fawi, Momana farmers in the Pakaliba, Tabak Asida, Farmer Interest Group Asida, Yaho Dabamio Shingsu, Makatana Yawa Pam directly, Poto Asidagi Panglakpa, Senpamna, Makatana, Paksana, Pote Taduna, Tungi Yapaba, Punshirulama, Soidino Ibangam Gani Haina, Farmers Singna, Asatamli. Momana ko buheb tawsi ubukan na mi yam fungi mi yam sisu yam na interest lere mo su yawning ba mi yam lere huzikti pharmacy ko su yawge na mi yam la kreba mi na have taw drasu ko isa thanda tunglom da mo hing ninga ko mi yam si tawsi na ko decision la lawr galai Manipur gi chingi pak chorba lam hector listen kya thabak sudana ilai laina sen taning momong da aina yadawa pot chai kya thari hairiba lam sing asi mafum aduga chanaba yenglaga pot chai tharabadi farmers sing adugi setmelo hengal hanbata natana lamdam sigi yamna maru oiba resource ama oigadori bani haibasi thamoi sengna singi lam singda pot chai thariba farmers sing yapa bani ISTV News Gidama Khoyakpam Nauba Amadi L Aljit Sharma None District Pau Makatana Pizari Bismur District Commando Amadi Kumbida Libani Prito Soba Sam Rifles Kia Pun Makang Bunangarang Numidang Wangu Sabal Gimapam Sinda Tibu Magita Tabada Pripak Pugi Nanau Elias Malemgan Bakobami Emma Pari Hari
राष्ट्रीय प्रशिक्षण अभियान की सरुकब ओइना नोमई ओइबा बूथ लेवल वर्कर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम अमंगरांग थांगा केंद्र की मनुंग सनबा केबुल मयाई लेकाई मानदोक्ता पांगथोखरे थांगा बीजेपी मंडल न सिंधुना पांगथोखिबा ट्रेनिंग प्रोग्राम अदुदा महिला मोर्चा बीजेपी की नेशनल वाइस प्रेसिडेंट ए सरदा देवी स्टेट की वाइस प्रेसिडेंट एम अश्विनी कुमार याउना तई थौपुब सिंह जिला परिषद मेंबर अमदी प्रधान सिंह मियो क्या सरुक याकी एम अश्विनी कुमार फोंदोखिबदा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भारत शासन तौर सही मरी मपुंग फारकपा चीफ मिनिस्टर एन बीरेन लुसिंग सरकार सही मपुंग फाना शासन तौर इरोना बीजेपी पाखली चौकट थौरांगी थबक बीजेपी की वाखलोन बीजेपी की वर्कर्स मपुंग फाना खंगनब ट्रेनिंग प्रोग्राम पांगथोकपनी हाइखी पालिबा नरेंद्र मोदी लुचिंग सरकार सही मरी फारकपसिदा कोई मसिक अचीवमेंट्स मणिपुर पालिबा सही शासन तौरलबा बीजेपी ने लीड तब श्रीरंगथोम बेरेन लीड तब गवर्नमेंट से अचीवमेंट से कोई मरुना कोई वर्कर्स फजन ममू तान खंगलगा प्रजा संतोनब वखलों बीजेपी ऑर्गनाइजेशन काखन पांगथोपने नेशनल वाइस प्रेसिडेंट ए सरदा देवी ने चीफ मिनिस्टर एन बीरेन लुसिंग सरकार ममांगी सरकार तौरमदब थबक कया तेलब पाखलगलिबा मियाम पुनमन उब फंगली मरा लेब मियोय कयाबु खुदक सेराक पीब ngamba amadi nupi angang da sathaba thogdok sing da mara leiba sing phaduna ain gi thabak kaya laukhaliba si akoi punamak na khangna ba wafam ni sarkar sibu miyam punna sogat minaduna mara set pas sarkar ama oiba ngamna ba hona minasi haiki he thogdok thogba mara lele sing na ba pudima kudak ka phaga sibu karam ba sarkar na karam ba matam da dawi ba kya se masi pun bu ya ba Kumbala Payur Hostel da Indigenous Minority Organization Manipur Sinduna ngarang dagi sathakpa custom, culture and history of indigenous minority tribes Manipur gi matang da pangthokpa consultative meet ngasi loshin khre. Organization gi General Secretary Ibrahim Kharamna sing da leiba apikpa phurup sing asi punna santi leinanaba amadi sahotnanaba thromasi pangthokpani haki. Kangpopi district ki Ladiba SK Oil amadi Fair Price Shop agency gi mifam ama Kangpopi district headquarter da pangthokre SK Oil and the Fair Price Shop sub agency association sinduna Kangpopi district headquarter da leiba community hall da pangthokpa thorom maduda transport contract sungpau kibgenna chief guest oina sarbyaki ajan humbudra hena amadi civil society organization singilu singba kya su sarbyaki hozulo salak pada mari ba pau mu kan pijari Kangpopi ki makan khulda water supply scheme mga CPSD Minister L Dikhona hangdokre. Osgidi ISTV NETWORK pau matang solution jare. Ni tabi sing amukan khulda.